Gacinya Chance Denis ndetse n'abandi bari bafatanyije. Ndi kuvuga Rayon Sport yari igiye gukina umukino w'amateka na Mukura Victory Sport muri Stade Amahoro. Mu mukino ubanza Mukura Victory Sport yari yatsinze Rayon Sport igitego kuri kimwe. Gusa byari imihigo imaze iminsi ndetse n'ubukangurambaga bwarabaye kugira ngo abariyo baze gutsindira Mukura Victory Sport mu mahoro. Ariko Mukura yatsinze ibitego bibiri muri amezi 5. Sinzi ko nzabona n'ikisi twagombaga gutsinda tukagira ikinyuranyo kirenzeho cy'amanota 5. Twaratsinzwe n'ukuri ntago wabyumva. Gusa Mukura Victory Sport nayo yari yaje yiyemeje ko amahoro ari buze kubonekera muri Stade Amahoro. Nubwo muri Stade Amahoro hari itezwa abantu benshi, ibihumbi 17 nibyo byinjiye muri Stade Amahoro. Ni umukino wabaye kwa gatandatu tariki 29 Werurwe muri Stade Amahoro. Mbere y'uko umukino utangira hafashwe umunota wo kwibuka umunyamakuru akaba n'umukunzi ukomeye wa Rayon Sport Jean Lambert Gatare witabye Imana kuwa 22 Werurwe 2025 azize uburwayi. Robertinho Goncalves de Calmo yari yongeye kugira icyizere Nseyimana Aimable amubanza mu kibuga. Ekipe ya Rayon Sport yari yakira umukino niyo yatangiye isatiriza mu rya Mukura Victory Sport. Ku munota wa 9 Rayon Sport yashoboraga gufungura amazamu ku ishoti rikomeye ryatewe na rutahizamu Biramahira Bedi ku mupira yari ahawe na Kevin Muhire, ariko Sebwato Nikora umupira awukuramo neza. Ku munota wa 12 Mukura Victory Sport yabonye uburyo bwa mbere ku mupira watakajwe na Richard Ndayishimiye mu kibuga mo hagati, ufatwa na Dibumba ashatse kuri Academy Ndiaye umupira ujya hanze. Ku munota wa 23 Rayon Sport yahoshije uburyo bwiza bwo gutsinda igitego ku mupira watakajwe n'abamyugaro wa Mukura Victory Sport. Usanga Kevin Muhire ateye mu izamu umupira uca ku ruhande ho gato. Abakinnyi ba Mukura bari bagoye cyane n'ikibuga cya Stade Amahoro kuko kitari cyo basanzwe bakiniraho, byatumaga banyera hafi kuri buri mupira bakoragaho. Bivuze ko inkweto zabo bishoboka ko zitari zemewe kuri iki kibuga cy'ubwatsi. Ku munota 33 Rayon Sport yafunguye amazamu ku gitego cyatsinzwe na Bedi Biramahire ku mupira yari ahawe na Rukunda Abdurrahman. Gusa mu gutanga umupira Rukunda Abdurrahman yawutanze akoresheje urutugu. Nyuma y'ibiganiro hagati y'umusifuzi Cicuri n'uwungirije we Akimana Juliette bahisemo kwanga igitego. Mbere y'igice cya mbere kirangira umusifuzi wa kane yongeye iminota 3 y'inyongera. Ku munota wa mbere w'inyongera Rayon Sport yabuze amahirwe yo gufungura ku ishoti rikomeye ryatewe na Iragwa Haji, ariko kapiteni Sebwato arya mu mupira ushyira muri koroneri. Iyi ngiyi yaratewe ubugarizi bwa Mukura Victory Sport buyikuramo nta kibazo kibaye. Igice cya mbere cyarangiye amakipe yombi anganyije ubusa ku busa. Mu gice cya kabiri Mukura Victory Sport yagarukanye imbaraga itangira isatiriza mu rya Rayon Sport nubwo itabonaga uburyo bukomeye imbere y'izamu rya Academy Ndiaye. Ku munota 60 Rayon Sport yakoze impinduka za mbere. Aziz Basane na Kanamugire Roger basimbuye Rukunda Abdurrahman ndetse na Suleiman Dafe. Ku munota 36 Mukura Victory Sport yakinaga neza, yahushije igitego cyabazwe ku mupira watewe neza na Mensa utakajwe na Rayon Sport, ufatwa na Boateng Mensa ateye mu izamu, ntiyashobora kubona incundura neza ahubwo yamurura inyoni. Ku munota 75 Mukura Victory Sport yafunguye amazamu ku gitego cyatsinzwe na Samson Ailala Orodasu. Ni shoti rikomeye yatera inyuma rubuga rw'amahina, maze Academy Ndiaye wari wasohotse nabi yagira icyo akora umupira ujya mu rushundura. Tasi beraza mu ryaro birakomeye, wabona kiba kiriyo isho go chogezemo Mukura terekamo haja takaza umupira. Rayon Sport nyuma yo gutsindwa igitego yakomeje gushaka icyo kwishyura, harimo uburyo bwa Ndayishimiye Richard yabonye nyuma y'urubuga rw'amahina ashatse gushota mu izamu bwugarizo bwa Mukura Victory Sport bayitambika umupira bawushyira muri koroneri. Umukino urangira Mukura Victory Sport itsinze Rayon Sport igitego kimwe ku busa. Amahoro nk'uko babivuze abonekera muri Stade Amahoro. Ngo abareyo n'ubundi hari byinshi bakibaza. Baradutobore tuzayitwara nta kibazo. Gaho ugira ubutumwa bigenera abakinnyi n'ibigwaje. Turabyemera ko Keve azi umupira, ariko Keve ne ko baramubwiye ngo azi umupira nawe asiga amaze kwirara cyane, akumva yuko agomba gukora ibyo ashaka, nta kinishe bagenzi biwe. Hari yagira ngo yagiye akinisha bagenzi biwe kiba twatsinze, nagira bagenzi biwe icyizere amenye yuko aho fari nganya atari bagenzi biwe bahari, ikipe izakina neza. President wa Mukura Victory Sport Nyirigira Yves
ngo Rayon Sport nta bushobozi ifite bwo gutsinda Mukura Victory Sport. Nibyishimo gutsinda ikipe nka Rayon Sport, habanje amagambo menshi ngo baguze abakinnyi baguze iki, ariko twebwe twizerera mu bakinnyi bacu, ntacyo dufite, twizeye ko dutsinda, nabo twe turi kumwe nabo gakomba tsinda, nabo capable ko dutsinda. Icyo ko niko kuri umupira mwinshi bawukinira hanze kuruta ko bawukinira kuri tapi, kandi twebwe dukinira kuri tapi. Yari inshuro ya kabiri yikurikiranya Mukura Victory Sport itsinze Rayon Sport muri uyu mwaka w'imikino 2024-2025 mu mukino ubanza wari wabereye i Huye mu kwezi kwa mbere. Rayon Sport yari yatsinzwe na Mukura Victory Sport ibitego biri kuri kimwe. Rayon Sport yakomeje kuyobora shampiyona y'u Rwanda n'amanota 46, ishu ikipe ya APRFC amanota 4 mbere y'uko ikipe ya APRFC ikina ku cyumweru n'ikipe ya Vision Football Club. Ikipe ya APRFC icyo yasabwaga ko ari ugutsinda uyu mukino. Mukura Victory Sport yahise ijya ku mwanya wa 5 n'amanota 33, aho hari ku wa 6. Ku cyumweru ku isaha isa 12 kuri Kigali Pele Stadium, APRFC yari yakira ikipe ya Vision Football Club yari iri ku mwanya wa nyuma. Byonyine byari bihagije kwinjira muri uyu mukino, Darikonovic n'abasore be bumva ko Rayon Sport yari itsinzwe, bagiye babona amahirwe menshi yo gufata ikipe ya Rayon Sport, ariko bikarangira abakunzi b'ikipe ya APRFC batahanya agahinda, ariko gukuramo amanota 4 kuri uyu mukino zari yo ntego, hagasigaramo inota 1. Ni umukino warebwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda akaba na chairman w'icyubahiro wa APRFC General Mubaraka Muganga. Vision nayo yari ikeneye amanota 3 yo kuyifasha gukomeza kugira icyizere cyo kuguma mu cyiciro cya mbere. Darikonovic yari yakoze impinduka muri 11 be basanzwe babanza mu kibuga. Ndayishimiye Dieudonné yabanje mu kibuga, ubutatu bwe bwo mu kibuga mwa hagati bwongeye kugaruka mu kibuga. Dauda Ruboneka na Lamin Ba mu gihe Mugisha Gilbert na Mamadusi bongeye kwisanga muri 11 kubera umunaniro w'abagande babiri bari bakoye mu ikipe y'igihugu. Uburyo bwa mbere bwabonetse ku munota wa 6 ku ruhande rw'ikipe ya Vision Football Club, ku mupira wahinduye na Cyubahiro Idarusi nyuma kuzamukanwa na Musa Isenu, umupira ugakurwamo neza na Ishimwe Pierre. Ku munota wa 18 APRFC yabonye penalty ku mupira Ruboneka Jean Bosco yashyize mu rubuga rw'amahina. Watara ashatse kuwutanga umunyezamu agushwa na Stephen Boni. Iyi penalty yinjijwe neza na Sheikh Jibril Watara ku mupira yateye ku ruhande rw'ibumoso mu gihe umunyezamu yari yagiye iburyo. Ku munota wa 25 APRFC yahusha uburyo bw'igitego ku mupira Mamadusi yacomekiwe na Niyomugabo Claude mu rubuga rw'amahina, awuteye umupira ujya hanze. Nyuma yo gutsindwa igitego, ikipe ya Vision Football Club yahinduye umukino itangira gusatira izamu ry'ikipe ya APRFC, harimo uburyo Rugangazi Prosper yateye shoti rinyura ku ruhande rw'izamu. Mbere y'uko igice cya mbere kirangira, umusifuzi wa kane yongeyeho iminota 2 y'inyongera. Ku munota wa mbere w'inyongera Vision yabonye igitego cyo kwishyura ku mupira wahindiyemo na Rugangazi Prosper mu rubuga rw'amena, usanga Cyubahiro Idarusi asomba abakinnyi y'ikipe ya APRFC akozaho umutwe umupira ujya mu izamu. Igice cya mbere kirangira amakipe yombi anganyije igitego 1-1. Mu gice cya kabiri APRFC yatangiranye impinduka, Nibizi Ramadan yasimbura Lamin Ba. APRFC yakomeje gusatira ishaka igitego cya kabiri, harimo umupira wa Taracomeke Ndayishimiye Dieudonné yinjira mu rubuga rw'amahina awuhinduye imbere y'izamu. Mamadusi na Ruboneka bananirwa kuwukina. Iminota 10 ya nyuma APRFC yakomeje gushakisha igitego cya kabiri cy'intsinzi, harimo umupira Denis Omedi yahawe mu rubuga rw'amahina akananirwa kuwukina neza awutera hanze. Ku minota 84 APRFC yatsinze igitego cya kabiri cyinjijwe na Mamadusi. Tarama ishyira ku ruhande rw'iburyo kwa Omedi. Attention Omedi ku ruhande rw'iburyo. Controlo Isho N'ubwugarizi bw'ikipe ya Vision bwagowe no gukuraho umupira ahita awushyira mu rucundura, ahagurutsa abakunzi b'ikipe ya APRFC bari benshi. Mbere y'uko umukino urangira, umusifuzi wa kane yongeye iminota 6 y'inyongera. Umukino urangira ikipe ya APRFC itsinze ikipe ya Vision ibitego 2-1, ibintu amanota 3 y'ingenzi ku rugendo ruhatana igikombe cya shampiyona cy'uyu mwaka. Nyuma y'uko uyu mukino urangiye, abafana b'ikipe ya APRFC beretse urukundo Mamadusi. Byari ku nshuro ya kabiri muri uyu mwaka w'imikino Mamadusi yongeye guhesha APRFC intsinzi mu minota ya nyuma. Abakunzi b'ikipe ya APRFC baramuririmbe ubwo umukino wari urangiye ndetse bamuha n'amafaranga. Gusa abakunzi b'ikipe ya APRFC hari ibyo bagishinja Darikonovic. Vision iri ku mwanya wa nyuma, uri kumva bari tuzi ko
turatsinda 5 icyo dushaka ni iki ngiki twe dukunda ikipe ya APR niba tudashoboye gutsinda Viziyo hano tukayitsinda bigoranye tuzakina na Pyramide tuzakina na Azam ariko natahe niba n'amafaranga ariyo yabaye ikibazo twe bashira akanyenyeri abafana tuyakusanya ariko asohoke uyu munsi ni mama dusi tumye ducurira aya manota ntabwo ari dariko gutoza byaramunaniye dariko bafite n'umurayo yakwiye kuzize yayishinga batujya gutsinda ruko twabanje guhangana nayo uyu dariko bafite n'umurayo ntabwo tumushaka bamwirukane Viziyo ni ikipe twagakubisa kubitego 5 ku busa Dariko Novici ngo nubwo hagati ye na Rayon Sport hasigaye iminota rimwe ngo aracyari indi mikino ikomeye kuri we. Yego nibyo turimo kubibara urabizi ko ari imirwano ikomeye kugera ku musozo hari imikino ikigoye hari imikino myinshi ikomeye kuko nabivuze ntacyo izina rivuze bitewe n'uwo muhanganye kuko buri mukino wose uzaba umeze nk'uyu nguyu w'uyu munsi ni nako bizaba bimeze kuri Rayon Sport gusa icyo nzi nuko umujyi wacu uzahora ari umwe ikindi nuko nishimiye abakinnyi banjye ko bakinnye uyu munsi biyumvagaho igitutu bikunda kubaho witangiye ufungura amazamu ugatsinda igitego kimwe ku busa gusa twe turakomeje kujya imbere. Ikipe y'ingabo z'igihugu yagize amanota 45 ku mwanya wa kabiri ikabirushwa na Rayon Sport inota rimwe ifite 46 mu mikino 22 bamaze gukina. Viziyo Football Club yagumye ku mwanya wa nyuma n'amanota 16. Umunsi wa 23 uzakomeza ikipe ya Rayon Sport isura ikipe ya Marine tariki 25 Mata mu karere ka Rubavu naho ikipe ya PRFC izaba yagiye gusura ikipe ya Bugesera Football Club mu karere ka Bugesera kuri uwo munsi ku isaha y'isa 9. Hasigaye imikino 8 kugira ngo shampiyona y'u Rwanda isozwe.